नाविका सागर परिक्रमा यशस्वी करून भारताची INS तारिणी सोमारा गोंयांत पावली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान या भारतीय नौदळाच्या 6 बायला ऑफिसरांक येवकार दिलो। फाटले 9 म्हयने या टीमीन INS तारिणी वेल्यान 21,600 सागरी महिलांची परिक्रमा यशस्वी केल्या। पूर्व INS तारिणीक रक्षा मंत्री सीतारामनानच पणजे सावन बावटो दाखयल्लो। I just don't want to say it gives me pleasure. I feel very honored and I feel humbled by the great achievement of these 6 wonderful sailors. And I wouldn't want to break the narration, but I want to take the liberty to say it's not the girls achieving, it's youngsters from India achieving. It should be more motivational for man and woman. It's not just for the girls, it's not just for the women of this country. The women of this country have shown it's possible for youngsters, if they want to do something, that they can indeed do it. The grit and determination displayed by these young women officers would definitely encourage future generations to take on daunting challenges and strive for success. The first all-women circumnavigation of the globe has been a brainchild of Vice Admiral Manohar Awati and was launched by the Indian Navy. The voyage was primarily aimed to empower women to attain their full potential, also showcasing Nari Shakti on a global platform. It also showcased the Make in India initiative of the government and also brought about the point that we can use eco-friendly resources of energy into practice. So we made stops at different ports. We had a critical equipment failure on our way back from Cape Town to India. We had a steering failure, so we made an emergency stop at Mauritius. So that became our 5th stop. The total distance we wanted to cover was 21,600 nautical miles. But during the course of the voyage, because of the various tacks and the wind conditions, the distance became about 28,000 nautical miles. The most amazing part was the Indian community came together to meet us in every port that we went. And it was like going to a second home to any port that we went. एक इंसिडेंट था, जैसे स्टॉर्म पास हुआ हम लोग जस्ट अंदर आए थे कि किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उठ के बैठ सके। ऑलमोस्ट 19 आवर्स हम लोग सोए नहीं थे, कुछ खाए नहीं पाए थे और कोई यहाँ पे प्यूक कर रहा था, कोई बोट पे सारे सामान इधर उधर गिरे हुए थे कि सेल फड़फड़ा रही थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी और इतने बड़े बड़े लहरें बोट के ऊपर आ रहे थे। फिर भी हम पीछे नहीं हटे थे। हमको लगा कि हमें अगर घर पहुँचना है, एक ही मोटिवेशन था कि हाँ घर वापस जाना है, घर वालों से मिलना है, पूरा इंडिया हमारी वेट कर रही है। तो वही एक हमारे लिए ताकत था जो हमें यहाँ तक लेके आया है वापस। मोगोच्या प्रदीप नायकान फोंडेचो नगराध्यक्ष जाल्यार उपनगराध्यक्ष म्हूण बीजेपीच्या विश्वनाथ दळवीन सोपूत घेवन ताबो घेतलो। दोगूय ह्या खुर्च्याचेर बिनविरोध पावल्यात। फोंडेची उदरगतीची कामां रोखडीच सुरू करतले म्हणून नवो नगराध्यक्ष उलयलो। फुडले फ्युचर आमचे जे आमी आमचो मॅनिफेस्टो आमी जो इलेक्शना पयलीं फोंडणारे रायझींग इशू केल्लो तो प्लस तेंच्यांनी कितें हें केल्लें, म्हाजे वांगडी कावन्सिलरांनी प्रत्येकान आपलो स्वताचो मॅनिफेस्टो हें केल्लो आसा ते आमी सगळे बसून आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन सगळें हें करून बसून आमी एक हेतून निर्णय घेवन सगळीं कामां सुरळीत करतले। सगळ्यान पयलीं आतां सद्या मॉन्सून तेंकलेलो आसा तेन्ना आमी सगळ्यान पयलीं प्रायोरिटीचेर आमी सगळीं गटारां साफ करतले आनी मागीर बाकीचीं कामां सगळीं सुरळीत करतले। मुख्यमंत्री PWD मंत्री आणि थळाव्या आमदाराच्या आदारान फोंडेची उदरगत करतले। माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदीनभाई ढवळीकर, फोंडेचे आमदार रवी नाईक यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान फोंडेचे 15 नगरसेवक एकठांय जावन फोंड्या एक आदर्श शहर अशें करपा खातीर जो प्रयत्न आसा ते सगळे जाण मेळून करतले अशी आशा बाळगिता। आम्ही जो मॅनिफेस्टोन दिला ते आम्ही आमचे प्रदीप नाईक जे आमचे चेअरपर्सन आसा त्या प्रमाणे सगळे आम्ही फुडें कामां व्हरतली। आमकां सगळे आमच्या कावन्सिलराचो हात आसा आनी त्याच प्रमाणे श्री सुदीन ढवळीकर आमचे जे मिनिस्टर आसा
तांच्या मार्गदर्शनान आणि फोंड्याच्या आमदाराच्या कन्सिडरेशनान एक एक फोंड्याची उरिल्ली कामां सगळीं आमी घेतली. दोन्ही चेअरपर्सन आणि व्हाईस चेअरपर्सन खातीर एक नॉमिनेशन पेपर आयिल्लो. आमी स्क्रुटिनी करून विथड्रॉल टायम बी तांकां दिवन नंतर नायक प्रदीप हांकां चेअरपर्सन आणि नंतर विश्वनाथ दिलीप दलवी हांकां व्हाईस चेअरपर्सन ड्युली इलेक्टेड अशें डिक्लेअर केलें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.